Guys, video yang saya post hari tu dah cecah 10,000 views. Alhamdulillah, walaupun saya dah lama tak post konten dekat channel Luqman Jazid, bila saya post, ada sambutan. Terima kasih guys yang mana masih support lagi channel Luqman Jazid ni. Dan guys, dekat video ni ramai gila yang komen suruh saya breed. Jadi guys, untuk video kali ni saya nak tunjuk salah satu induk yang akan kita breed nanti guys. Okay? Ada guys content breeding. Sabar. So, saya nak tunjukkan dekat korang, ini dia geng. Harga emas pun dah melambung. Kita breed lah super gold. Jadi guys, ikan ni memang betul-betul ready breed. Sangat-sangat bersedia. So, kita akan buat breeding. Dan kita ada juga pair-pair ikan solid yang lain. Tapi surprise lah. Tak tahu super black ke, copper ke, platinum white ke. Korang tunggu je konten daripada channel saya. Okay, so guys, jangan lupa subscribe and stay tune channel Luqman Jazid.